He nui ngā hapa I roto I tā te Pāti Māori pana I a Mariameno Kapa-Kingi o rāua ko Tākuta Ferris. Koe rā te Karere e a humai ana I tētahi kāhui wāhine Māori no Te Tai Tokerau. Ko tētahi o ēnei wāhine toa e mohio pai ana ki te kino ka puta I te pana tangata I tētahi Pāti tōranga pū. Ko te wahine a te māngai o mua o Te Tai Tokerau ko Hilda Harawira Haukiard. Hei tāna me tai te kaunihera o te Pāti Māori ki te Tai Tokerau, ki te kōrero ki a rātou kanohi ki te kanohi, kei a Harata Brown, te roa ngātu. Ko ngā tai weherua o te Pāti Māori, he paringa tai kua kitea I ngā tau kimuri. I ngā wāho mua, ko tērā te mahi o te National Exec, ka hara mai ki tō rohe, ānei nā nawe, e pāna ki tō mema, e ka kōrero tahi. Kāre kōrero I pōneke, ka hara mai ki tō rohe kōrero ki ngā mema katoa. E te Tai Tokerau mā koutou e whakatika tēnei. I te taurua mano te kaumātahi ka rongo te whānau I tēnei tūāhuatanga. Engari I te tēpu kōrero, te peka o te Tai Tokerau. Hara mā tētahi atu hei tohu ki te Tai Tokerau me aha. I tērā taima kua puta mai taku hoa, e pāna ki te matāpono e pāna ki te taku taimoana, te piri taku taimoana. I tēnei wā, kāre au tino ki te hā te tino mea e tino wehe ana te ropu, e rereke ngā whakaro o tēnā. Me marama tātou, kaore taua whakatau e here ana I te Constitution, me te taha ki tōna tūranga ki te whare pāremata hoki. Nō reira, e kore mātou e tuohu, e kore mātou e piko ka haere tonu ngā mahi a Mariameno ki roto te whare pāremata ki roto tonu hoki I tāna rohe Pāti. Ki roto o whāngarei te terenga prāwa rongo hoki ai te tautoko o te kāhui wahine o te Tai Tokerau ki te mema pāremata o te rohe. Our focus as a kāhui in coming days and going forward to get in behind our wahine particularly, Mariameno Kapa-Kingi, and support her. For us here in Te Tai Tokerau, we stay course. We have a hui coming up, and that hui will realign us. Mea nei nā te pānui ki te kaunihera matua me ngā mana nui o te Pāti Māori. Ko te hehi a mātou representatives o te Tai Tokerau exec, e kōrero ki te National Exec. Engari mena kāre rātou I reira mo ngā hui e toru, e rongo ana rātou kia wai, kia rātou anahe. Well, he kōrero kei te haere e kiau ko tērā taku hihia kia hohu te rongo, kia whakatika tēnei. We are headed for that 23rd of November hui e Kohe Whatamarae, where we will have those discussions within Te Tai Tokerau. The door has been open to all of our people around this. And hopefully we get to invite the National Council from Te Pāti Māori to come and whakawhiti kōrero as well. E pari ana te tai ki hea, tāria te wā, ki te ai. Harata Brown, te Karere.